Uqamba amanga wena. Qamba amanga nje akuhlaza. Wena dlandlalazi yomkhonyovu uyogcina ungaphikiswa obhululu bakho nabakini kanye nazi ingcelamthondo zakho lezi ezihlezi zivuma yonke into zithi wena uyisazi sizulu. Uyovunywa yizo lezo zinja lezo la komakhanya thina umfana simqonda ngqo simtshela ukuthi uqamba amanga wena. Qamba nje akuhlaza amanga. Wena qhubeka nokuba imbongi lapho upractice ulumbanise onkamisa lapho uhlangahlanganise amagama lapho ube imbongi njengoba uyimbongi nje. Uyabo? When it comes to ukuba ingcitha buchopho kushiyele nathi lokho. Awudalelwanga nje ukuthi ube ingcitha buchopho wena. Wena uzalela ukuthi ube imbongi njengoba ulumbanisa onkamisa ubhizi uhlanganisa inkondlo leyo oyikhulumayo. Uyabo? Phela kunomahluko phakathi kwembongi nomzulu. Uyabo? Although imbongi kweyakwaZulu kodwa kufike kube nomahluko okucaca ukuthi lo umZulu oyimbongi lo umZulu ngokuzalwa ngegazi nangolimi. Thina sikhuluma ulimi, wena ukhuluma inkondlo, ukhuluma ubumbongi wena. Manje lento oyikhuluma nje ukuthi umnomzane inkosi yesizwe, qamba nje amanga nje, uqamba nje amanga. Qamba nje amanga akuhlaza. Lonto leyo irrelevant even ngisho with the word mnomzane. Mnomzane, even the word itself, mnomzane. Uphikiswa nje ngisho imeaning yegama elithi mnomzane. Qamba nje amanga. Inkosi yesizwe, inkosi yesizwe. Kuthiwa ndaba ezitha. Siyazi ukuthi nakhona lo ndaba ezitha loyo wahlanganiswa nje ngendlela erongi ngoba akekho undaba ezitha ongena owakandaba kombatha. Undaba ezitha nje kumele kube owakambatha kondaba. Uyabo? Kodwa ke ngoba ke ulimi luyakhuluphala lunonophale. Siyawuthatha undaba ezitha su-adopte suwufake la sibona khona ukuthi kuhloniphekile uzothi mawungena khona ulethe leso sidima naleso sithunzi ngoba lunjalo ulimi lwesinguni. Ulimi lwesinguni luhambisana nesithunzi nesidima nenhlonipho. So igama like lithi liqale endaweni ethile ngenxa yamandla nesithunzi nenhlonipho equkethwe ilelo gama ebese lithathwa lelo gama lifakwe kwezinye indawo ezirelevant ezifanele ukuhlonishwa. Wasawuthatha kanjalo undaba ezitha sabiza wonke amakhosi ngokuthi awondaba ezitha. Although sazi imvelaphi yalo ukuthi livela lapha kondaba kombatha la livela khona. Kodwa kuchaza ukuthi kwakumele ligcine khona. Ingakho ke siyakwazi ukubiza amakhosi ngokuthi ondaba ezitha. Isiphuqephuqe sesiphukuphuku nje singayitshela ukuthi masithi indaba ezitha sisho enkosini bese eqhamuka azositshela ukuthi hayi siphambanisa isiZulu. Siyasazi isinguni kodwa igama sisuke sidonsa udusi lokho kuthiwa udu ushukela wegama sidonsa ubumnandi balo ebese sihambe sizwakalisa ngalo eindaweni la kuduma khona sifuna kuzwakale loludu likashukela oluqukethwe leli gama. So undaba ezitha inkosi yesizwe nje kuphelela lapho.